Pasua klamalong ingkung hini puthimia kema mangso akijoy pen mongle puta keron mangso sai dakren kono ituma kaching hon CM Dr. Turamo ha methang wanglo revenue lo MP lo morsing tiso pencheng lo MLA kahai ko ri tong lo lalo dak pini suri hini ra pharon epep susi puta dakron pon ponon dapu kontrolong bon momo pusi ala revenue terben pasini lo lalu lasi labang solong le puta ke dak bordan ke hawar ke tipik angkang tipik karena dak ke along li ke to sorkari gambura tum barong asara tum mane ahoya dui ciplakang dulu temen tabe hala puta hempu angkek la maksud kabe jo ni masih kenang anadim dak ke long bang su tum bang tan mi bang tum long dinang cerai tum tu lasi pini la bang so puta ke ronang asai ke klem pe na bangke along le hempu bek nilong lelo bani ya hempulu pang ek celong dolo nasi akijo pensi keron pono mo pen halo ya akijo pensi along le puta da pilo la penako da council la thapan jitu premium ki pinai lanta piyok do se pincong lo council tom revenue loss lo wapit ta mela mangke ratum pensi hala mangso poisa ba ali mangke rat pensi ki pono kalau la si choro par piklong itu masih mapana lang nila bangso puta kiyo ken keron ko sante la pin kiro nong le tum an ako don ban hilang masalah kiro rondo milang alka tonte la bangso ke la si mopen pulot 2800 plus puta bang ke toktang lo pula he tasi non ako la ke apply tang tumana bangke puthimia ke mang hala aron ayha rondo hala bangso aron ke fulfill lo pute ron pon mum pula bangke aprang ke ciri pho pulo nong ciri githom tado forest along le ke la pipon pe department lotet pitang along le la sobang long le wildlife sanctuary pen ba kapre kupre national park pa loge pipe pula sala norms ki fulfill jong si hai long mane lidam de pula dang te so puta ke continue pi gong ko